Ovo je crkva Svetog Petra i Pavla u Aradu, u Rumuniji. Veoma je velika, što govori o tome koliko je Srba bilo ovde. Sada teško da ih ima više, kao i u Temišvaru. Temišvarska je katedrala i to je sedište i vladike. Ovo je nešto malo manja, ali je starija. Ovo je još s početka 18. veka. Evo, šta kaže ovde. 1725. je neko ovde sahranjen. Samo da vidim ko je. Kosti blaženo počivšeg arhijereja Aradskog Janikija Martinovića, Martinovića, koji je umro 1719. Pazi sad. A ovde je sahranjen 1725. Fantastično. Zatim ima jedna ploča koja govori o Eustahiji Arsić, koja je rođena u Irigu, znači u Sremu, a valjda je bila udata ovde. Arsić, a Cincić je rođeno devojačko ime. Ona je bila prva saradnica Matice Srpske, koja je tek bila osnovana tamo. Baš te je 1843. Mislim da je 1843. Ne, ranije. 1828. mislim da je osnovana Matica Srpska, a kao odgovor Matica Ilirska je, mislim, 1843. To je projekat Austro-Ugarske da nas asimiluju, da čitav Balkan stave pod njihova ambicija da umiruću Tursku zamene, da se prošire na čitav Balkan. I to je njihov projekat. Preko katoličkih fratara oni su lansirali ideju ilirskog pokreta, pa je stvorena Matica Ilirska, pa su podvalili Vuku i stvorili književni srpsko-hrvatski, odnosno hrvatsko-srpski jezik književni, koji nije razumela Srbija. Današnja Srbija nije razumela da su govorili jezikom sa 4, a ne sa 7 padeža. I bili su mnogo bliži Makedoniji, odnosno jug Srbije. Kako sada govori jug Srbije? To je bio jezik Srbije. A nama su nametnuli jezik koji se govori u Hercegovini. Eto. Mnogo interesantna istorija. Malo je ronula crkva, ali je lepa. Lepa je. Baš je lepa. To je 1700, početak 18. veka, to je barok. To je barok. Evo, to tako izgleda. Aj se